mmoja nilikuwa nina njaa, lakini nilipokuwa nikizidi kwenda kwa kila mtu alikuwa ananifukuza. Nilikuwa sina hela, sina cha kufanya chochote ambacho ni kwa matumizi yangu, lakini nilipoenda kwa mtu mmoja alinifukuza kama mbwa. Na uwezi amini, jamani binadamu, tujifunzeni roho nzuri, kwa sababu roho nzuri itatupeleka pazuri. Kwanza uaminifu ni mtaji kwa kila mtu. Uwezi amini, mimi hapa nilikuwa mwaminifu, mwisho wa siku nimeajiriwa, ila leo mpaka sasa unaniona kwenye TV. Tafadhali naomba usinipite hivyo, usinipite bila kusubscribe. Naomba unisubscribe, pia unaweza kutuma comment, unaweza kushare kwa marafiki wote. Mimi nasema tu kwamba tujifunzeni roho nzuri, sababu roho nzuri ndio kitu kinachotakiwa hapa duniani.